Gatra ray na mangkin. Kecil. Oke. Sani mangkin. Kiri lanturan pepelajaran nyurat aksara Bali. Napi mangkin pepelajarannya ne indek gantungan. Gantungan api. Gantungan. Lan gantungan. Lan gantungan. No. Niki napi atene titik-titik tiga niki. Sira nih. Aksara. Aksara nih dhuwur nih, nggih. Niki gantungan api bacanya U. Yo. Yo. Be. Niki gantungan no, nggih. Tadi sampun sane nikahin Pak Guru. Gantungan nika kaanggen api ngicalang aksara A. Ring. Tapi ukur kruna sanit. Tapi ane ring ukur netan daging aksara swara mi. Tapi contohnya kruna sane nganggen aksara utawi gantungan aksara nge. Tapi bo nggih bo. Kami contoh. Coba saya tadi nyurat ke depan. Pidol. Ba. Nah. Kali. Pengusapan baru niki sejatine bahasa Indonesia nggih, tapi ketah tapi sering kaanggen ring bahasa Bali. Yang baru napi bahasa Bali ne? Anyar. Nah, kami spidol baru. Nah, yang didurenetan medaging aksara A. Coba perhatian spidol, tulisan spidol yang aksara Bali. Didurene medaging A nepitan. Dan sone medaging A nepitan. Dan berarti pene dados gantungan. Desa aksara napi. Nah. Terus nika Gantungan pa. Gantungan pa. Oh, Gempelan. Banyak memunyi pi. Ulu lagi ini ulu. Terus dol. Tapi maluan tulis. Saleng. Pengangge suara sane ring Arab. Aksara nika mawasta saleng. Terus menika aksara napi. Hah? Aksara da. De. Dong. Le. Mau gantungan ba.
ke aksara napi Ra. ra ra dagingin suku ke idol baru sesuratan ini. Nah, Raris pengusapan baru bisa nyerat ke depan, buka pengusapan artinya menghapus. Ya, Pak. Oke, Laksmi. Pak. Yang po niko kate ane di belakang ke kati beten. Bintang. Ini benar. Ini. Bang. Nah, nanti nih suratnya Laksmi niki maksudnya wala tapi kekiranya nih aksara nih kirang butar-butar ini aksara Bali abangnya kecil sesuratnya patut butar-butar. Oke, nah sini makin benten kruna sane mendaging gantungan nge kami nyoman ngajak madi nyoman ngajak madi terus ini bisa nyerat ke nyoman ngajak madi Laksmi yuk buka
Nggih. Nyoman jika taleng dumun nggih. Ngajak gantungan nge. Ngajak ke. Lah niko kieu ki. Dumun nggih enggak. Nggih. Tut iku surat bunga. Nggih. Boleh sareng sami ikut contoh trono lan lengkare sane nganggen gantungan belange. Nggih. Ini mungkin Pak Guru jadi ngecen alit-alit soal lewat surat link buku tulis. Nggih, untuk pelajaran yang makin put mungkin soal. Nggih. Nggih, untuk orang satu.